لاليکی دنجی تماشاوانین بریز شارداریا گلیا باجار قامشلو زانینگها روجاواج بو پیشخستنا استا هفکاری و چارەسەرکردنا دۆزên civakî û dozên xizmetguzariyê duh civînek li dar xistin. Bi dehan endamên şaredariyê mamoste, xwendekar û welatî beşdarî civînê bûn. Hevseroka şaredariya gel ya bajarê Qamişlo Bîrvan Omer civîn bi rêva bir û bal kişande ser girîngiya tevlêkirina civakê di girtina biryaran de her wiha got ji bo ku em karê xwe bi pêş bixin divê ku em nêrîna civakê bistînin û pêşniyarên wan nas bikin. Piştre jî li pêşniyar û pirsên beşdaran hate guhdarkirin her wiha piştrastî û tekezî li ser pêşxistina projeyên akademîk yên di navbera her du saziyan de hatiye kirin. پلان شارداری بود 2025 چنه پرسکریکیم خواندکار هری زیادت کردت کردن چهارسرین گو خواندکار جمر پیشنیار دکن چنه دراستی ده پر زنگیم بو پر پیشنیارن دیل کی خوش بو شارداری هاتن امشی میدم پیشته هولدان بکن گوجوان سود بگیرن گلک پروژه وانی هنی گو وکی پروژه هاتی نفساندن نهاتی بکانین ام هول بدن گو خودی لیدر کردن لگوری در فتن شارداریه وکی هفکرنا که نابر موزانگه هدوی چه ببه گودم پیش ده همو کارن شارداریه ده زانگه وکی جی گو پسپوری ام بیشن زانستی علی کار به افشیات قبول کردن یعنی هری گو بری مجی دیس افکار به هفرت کرد راستی ده هر زانگه شارداری کار کرد لی وکی رسمی جی گو بکار بن به هفر زیادتر خباتی خوا باشتر بکن وکی شارداری ام سوده بگرن جمله پسپوری ده علی شارداری علی زانگه هده.